Srbinu! Nema mjesta od baboga koji je tupio nožom. Srbinu! Nema mjesta od baboga koji je tupio nožom. Ovdje je Sajo babo. Ajde šajka da znaš da je babo na televiziji. Ajmo zdravo i pozdravljam sve moje obitelje. I javite mi se ovdje u Bosanski Brod. Da, više niš govor dati, dobro je. Čuče ljubače noga, tiši. Moja beba, moje kućetničku. Aj babo, kaj Bog. Jo Bog, ali mali tvoja baba. A baba. A baba viće Bog, ko nisi ti... Sajo! Aj, ej, svi moji muslimani, Jo, ti samo pošteni i Hrvati. I Srbi. Pa kako je? Ha? Srbi, ima i Srba. Ima pošteni Srba među nama. A malo, jel? Ali, malo kaj babo Sajo. A oni koji baba se dokačima da je baba koji je tupi nožem. Nema ga Oklahoma. Šerif Oklahoma. Joj. Pas, puknuće, ba. Ne, Započne, babo, mamo, jebem ju. Bum! O, Ustaše. Evo, Bog i Hrvati. Ti govoriš ko samo Hrvatski. muslimani Pa nije Bog, i Bog nas poživio Lijala. i dragi Allah, ešhedu la ilaha illallah, ala imanet, pa, rekao babo Sajo. Pozdrav ove iz banjačkih televiziji, Srbe, da priključe si nama. A ove iz Banja Luke, Srbe, nek dođu ovdje kod babe Čika Saje, pa da se borimo zajedno, a nek ostave one tamo četnike, mamu im ja, nož, babu Sajo, ruka, A šta govore da pevarice? a one pevajke Ja. što imaju tamo od te pevajke, nek dojde, znamo mi šta ćemo s njima polako. Babu, a šta brade za ove muslimane? Muslimani su svi za šta brade začetnik. A ove naše muslimane iz Dervente, To su tamo s četnicima. što su četnike prale, pa im gaće tamo sušile po Omeragićama, Ja. Što po ono? babo će njima sud ovdje. A Srbima dalja je Bosna od Beča, terat ćemo ih skroz do Srbije, ako treba i Srbije isterat.